Tuni Kuki News in Bezose no bonza ben lim nei vin Tuni 4th July 2026 ai tain nisim li July 2026 ni in zong igam sung inam sung to so ho bona het so ke de wa hi in Tuni hin holim na neu cha hin nei hitin mazi chu thil dan ho hi ei sang sanga zong mi tam zo ground hi vin amuna so ke hi vin Tuni thil so ho jong chu imu so ke de wa hi in mei te hon ei thawa ei that ho pon khu dingai ki ko ho bang chu imu so ke o hian za chat ta hi in alang khat na pu vungjagin walte anathi na chunga hi demand hoita neya pan anala wa ni iza nam khat hi along jong hita chu koido jing lova doctor muna koidena along ho jong hi phat sot pi hita chu anaki kham dena demand anaki bol a hi in ni chi ho a jong hi Tuni a melong ho a hi lo le mei te ho MLA ho khat Tuni Kuki cha ten I khut hi chi to banga hi anaki hla kha hen lang Tuni thil so ho bang hi mei te a hi lo le melong ho chunga thil hung hi han lang hi le Tuni a Manipur gam sunga center force hi han state force hi jong la ki thing lewa ipi ham khat wang chu amu na ding te wa hi to gon anei di wa hi in a hin la ei ho Kuki cha te kilung to lo ji in Tuni a MLA khat no min dei lo bola ei bol pi a kum izan ham khat gen thei a hin tho a lai izan ham khat gen thei a hin tho nunga a hin kho anamol lim nung na sana jong demand ki bol ho lo hling lova Tuni a vai gate a koido na ho bang inei ho hi ivet na hi le chun alang khana za chat ta hi in mi ko ma gaseile ding jong hi ta san za chat ta hi ni ji chun Tuni chan ge a jong hi ga belo hen ama thatna an eng bola achunga khan si na bol ho jong khat cha jong ki man nai lo Tuni chan ge a I macha justice jong di lova I vui lim jing ho bang hi ige la hi lai nat a hin tu a hi milong ho mi gup thi a hin hi chi mi gup ho lalova Tuni a Kuki cha te chunga pan ala dan ho ga belo hen ki hit mama a hin a ki hit dan chu sei ding jong lo a hin Tuni a hi Kuki cha te adinga tui wat khat avat lut ding jing jong hi kham theyo han lang hele melong le tang khul ho hin phatata a kham deu mei te ho hin ei ni sa lo deu ei don sa lo deu a hin a hin la Tuni a Kuki cha ten movement inei ho a hi lo le to gon inei ho hi I het chit lo ji ham ti ho jong hi thudo lien ta hung ta in hi ji chun Tuni a hi mi pin I het thim na divin holim na point thum ho seiding kanomen hi ji a chu hi chi video hi hin siam wa hin Tuni Kuki cha ten gen thei I thu hi koi je a I thu ham a hi lo le inam sungwa Tuni chan ge ya gen thei ha sat na I thu ho hi koi ji ham ti jong hi I het lo mai theu a hi in gen thei I thu vin I in lo a ki halin a hin la I pizi a hi chu ho hi ki hal ham ti jong hi Tuni chan ge a hello tampi da na hi na a ki tong ta in hi ji chun kanam mi te kha do phat hi ta lo ham Tuni chan ge a ipi bola imut jing na lai ham Tuni chan ge a ipi bola ki het mo sa ta hin kho iman na lai ham ti hi ka seido no men hi ji chun Tuni a hi point thum hin sei huitin Tuni thil so ho bang chu ivet na hi le mei te inaki do pi wa May 3 2023 apana May te in Kuki cha te tha chimit ding to gon a hin nei ni wa patna hi I gam giu hung ki sima ei ho jong amau gam sunga ki lut lo ama ho jong e ho gam sunga lut ding ki phal lo wa pan ki la zinga Kuki cha ten ka demand pau hi kamu to ka win koima kei ho jong lut po wing katin ama ho jong hung lut lo de hi PG nam til ama hon agam sunga ko na ei del do wa hi in
tu ni a hi ke hon jong gam tum ka nei lo wa hi le ka chen na zo se wa hi chi to bang gen thei ha sa na ka to wa ka na zo se wa min ei del le ding a hi in hi ji chun a hi the a hi le ku ki cha ten political solution khat ka dei ta ve ti hi ki thum a hin tu ni a jong hi i din mun ho hi ga velo hen min refugee 80 foreigner 80 ho hi ipize a 80 theo ham gamle go inei lo ji wa gamle go phateta a recognize ki bol lo je wa gam nei lo ti le han mi khen khat chon za da ki de wa hin tu ni a ku ki cha ten i chen na i gam ho hi hoita a event bit lo je wa tu ni a hi chi to bang thil ho hi i to wa hi mi khen khat chun i chen na go mo hi i gam mo a hi ti mai the wa hi heng a hi adi hi chi chu i gamu a hinai thing hlang gama i chen naw i kho i veng ho chu ei ho gam a hi a hin la hi chi ho chu masang la ya masang lai khang ti le hen khang lui la ya chu mi dang ho chun a to pha na gam a hi lo la a kho le kha nei na gam ho chu ama gam dana ki se ya hi ta chu a hin la tu lai hi mi khan to dung zu ya chu Manipur akiti tiang lechun masanga min anahet dana chu naga kuki meitei zat thum community thum cheng ahi ti ai e he no ahin la meitei ho Manipur gam sunga 10% len neya 10% bo gam neya pan la ho hin tu ni a hi Manipur gam pumpi hi ama ho gam dana asai phat no wa chu kito umona ahi lo la ki vet seat na hi hung punga tu ni a hi ama ho jong agam sungu wa hi kiti gamo ahi tain hi chi agam sungu wa kiti phan wa chu ku ki cha te gam du cha na je a tu chunga hi chi ta bang gen thein ho hi hin to wa hi in tu ni a thil su ho bang chu news za chom choma jong chu veleu chun Meitei CM in Chochanpur ahin visit ni ti hi chu masanga e ho kuki cha ten in a sayu chu a hi le kuki na hi lo wa hi le phai sunga lut nen te lam za thang lut ta chola na lam za thang lut na kei kuki ka hi poi kei tha do ka hi ti a tha do min mang cha a ama phai sunga lut ta kuki cha ten i ma ki sai thei ta lo a hi le tu ni a hi kuki cha te le meitei ho gam chom choma ki khen ka hita ve separate ka hita ve ti a ilhang sap mo wa koi macha minister meitei minister hi han meitei milham hi han kukilen sunga hung lut thailo ding hi ti a inalhang sap pau tu ni a CM pau hung lut kit ta chala na hi chi jong chu ga veleu chun pu wongjagin walte athi na a chu demand len ta aneu chu demand len ta ku ki cha ten I thu mo wa hi chi pidinga hung hi han lang a long ho koido tauti hi chi na thum pau chu na pi wingatin a thilong jong koido tautin aban le na thil thum ho jo si iza kai kisu bul hit pha na chu hi chi ki to mo na ho hi suthi mo hi tin a long jong koido tauti ti a hung hi han lang hil le chun kilom kit ding ahin la tu ni a ahunga meitei CM pan a sei chu ipi seyam news reporter hon ado na wa jong cha na sei tu chunga Churchanpur phat sot pi zowa na hung hi I to banga na gielam ti a chu ana dong ovin a hi le aman a sei na a chu masanga Churchanpura chawang kut ana umlaya ka hung lai chu ka gel doi ti hi chu a hi le chun e hon tu ni a funeral mi thi vuilim nakin emeleu khat deilo bola ei ki bol pi a gen thei ha sat na tho a agam anama dinga thi a hichi mi thi na a hung chu aman tu ni a chawang ku to ga te ka kit bang chu igela hile gol no ma hung na him ti a question len ta bola kile phin thei hil a hin la hichi zong chu e ho hin ingai ma di kit povin ipi gel ham la ka hepon ama hon ei thawa ei that ho pon hu dinga iga ki ko kit na wa I macha demand I bol ho jong I macha a solution lo hi la hi ta chu ahunga amin phat na ding jeng bo hin bola tu ni a mei tein
Kuki gam ahin chot lut thailo ding a hi tia na ki sei pa Tuni a Kuki gam I chot sa wa I gam sungu wa jong hita ei na tha pi ho I MLA khat jong Tuni a noisi ta apon ei sil pi a ei dal ha kit ho bang chu I ge la hi le lai nat be se en kanam mi te ho hitilom lo ma ho hello ti lew han kilom zep ding a hin ngole kitile lam kai ho koiman ingai nom lo diu a hin hi ji chun kilom mo ta a hi chi to banga vai I ho pau hi alang khan a chu za chat le jengin hi ji chun kanam mi te ho I kha phat wa hi tai tu ni a nam kong tol leader khat ka hi ti a leader khat na ki gela Nampi kong tola ki gel hi wa hi le hi chi to bang mai maya kong I tol wa hi le imi pi inampi iti badam theiding ham ti hi tu ni a question kidong no mai lam kai ho henga tu ni a mai te pa ahong lu na jong chu ana sei ho bang chu I ge la hi le hi chi thil so ni a pu wong jagin walte deilo bola ana bolwa ana jebli uchu da ta hi hi chi to bang a hi tia athu sim story sei dinga atha dan ho in sei khum dinga hong dana hi kimu a hin la e ho chu ikithang atma ma jeng ben tu ni a mai te CM anoya hong lut ding deilowa lam le na panga mi iza nam khat a ho a veng ke hal ha na puna a gen thei ha sat na tho a kilometer iza jat ham khat na chi a hi chi mai te leader pa hong lut na dinga hi kei ho kanom po vitia ki phin na jat bola gen thei ta a numei nunau talowa hi ta chu lampi ting dinga ready sa igam inama dinga thisan phal ngama pan hin la ho tunia ithil bolu I leader kahi ti a igam sung inam sunga divide and rule policy mangcha a vai hom ho ikigel phat dewahi hi chito banga vai I ho mo wa hi le masanga pana ana ki seitan koima achanga dingdo thei ding le achanga gal zo ding lo ai tunia ku ki cha te bon cha wa thakhat na pang khom lew han bon hi chi chan ge jong kiding do zo lo ding hi in a hin la tu ni a igam inamin zalen na ahung ki thum na a khat la khat ki hian tel na dinga to gun inei ho hi ki gel phauti tu ni a CM pa mai te CM ahung lut jong chu hoita a gel lo chun e hin ngai lut ji a hi lo le kami ka sa ka MLA khat party khat a hi je wa angai lut je ahung hi iti mai thewai hi lo hi la hi kana mi te ho ama ho hi politics a thi mo pin policy bol da na thi mo pin tunia ahung jong chu ama ho hin ku ki cha te sunga ei ho community sunga khatle khat khian za na dinga hunga na tong a hi ti langa ikila dewai ipiji nam tele tunia hichilang sai na kalu na zomi area kalu na hile kukiten ipi lo theiding ham ti ta banga cho ahunga zomi area ahung lut na ananung chi kit na hile chun hichi area a hi meitei ado ompoi a hi lo la meitei hon hichi to banga gen thei ha sat na katu sa nung vin jong hita hi lim na lai vi noi si be de wai hiji chun kana me te ho avela ka sei hin tunia meitei pa igam sunguwa ilut sao jong hi am hon gel lo hen a phalanga jong kila mai theu a hi lo wa hi le ama hin pu wung jagin walte ngai lut wal che a thi ding jong ho salowa hong leng lut na hi ti mai theu a hi in hi chu hi lo hi le hi kana me te ho ho khat la khat ki hian thei na ding le ho khat la khat ipan khom thei lo na ding wa to gon anei wa hi in gal ahung boy lai ta a chu koima a hian tum nei lova ina dinguvin a hi le ho population sanga ale li a tam zo ho jong ina do zo wa hita cho ina tin zo a hi in tu ni a hita hi khat la khat ki hian no wa
kei hi chiwa ko na membership ka kila do tai tu ni ke ho area a hi ti ding khati ding iti waile nang ho area chu iti ham gelin Nhiều chắc hẳn này hi chi va chu ipi iti zalen na namu thei ding ham hi chi chu hi lo hi tu ni a Kuki Nampin pi phate ta ai panova I chen na zo si wa hi hoi ta I din khom wa hi labo chun separate administration I modiu hi chi ting le chun tu ni a ki tha ki mat ka le hagil na ho hi beibep ding a hi in hi chu a hi lo wa hi la tu a mai te pa lunggon banga hi ei ho ki ka a khat la khat divide and rule policy a hin po lut jingova ei ho khat la khat ki het to jingova hi la chun phat khat le I gampum piu hi mai te hon a hin to pha tho diu hi chi to banga hi ama hon ki sei phat na a media mangcha ki sei phat na jinga bo hi to gon anei di wa hi ti jong hi ka sei do no me nei tu ni a jong hi chi pu vung jagin walte thi na chunga hi lam kai ho a hi win a hi lo le thal choi ho na hi win tu ni a keima area nangma area ti lovin civil mi ho banga milham ho banga thakana ding kho mo hitin nang kei ti lawa ding kho mo hitin demand bol lehen ipi bola tu ni a hita hi thip be a ki vuile mai ding he ham MLA khat dailo bola I ki bol pe a I demand zong ki molawa tu ni a ki mo vuilim jeng melong ho mi gup thi tu ni chan ge a ki vuilawa demand phateta a bolwa tu ni a center force izat hong ke tolut na Kuki gam sunga operation vel izat bol hitam tu ni ai ho MLA khat nu mi ha mai zong hello MLA khat ei tha pi wa agam sungwa athan ho operation ki bol khatam a chung thu ki khol khatam I macha ki bol lo wai hi chi ho a ko na jong I kha do lo wa hi le inam sung hi ama tha ding mong hi ti chu tu ni a ka nam mi te ho I kha do thein di wa I ga se wa hi in chule tu ni chun Kuki Human Right Council hon jong press release khat a hin bolvin hi chi wa Kuki Human Right Council hon lekha a hin so na wa chu a hi le tu ni thil so a wai khem chan in Kuki cha te area a hin cho lut na chunga Kuki Human Right Council in nasata adem na ka bolovi mi pi kagam sungwa kamel ma hung lut lo na dingen mi pi nasata apan kalawin a hin la hi che ho hi Modi government in atosot nin tu ni a Meitei CM in helicopter mangcha a kagam sungu a hin chon lut nin ke ho ki ka a khat la khat hian dan na ding le divide and rule policy mangcha kagam sungwa na atova ka thil thum pau don lova ei koi pi na chunga phamo ka sawi ti a jong hi Kuki Human Right Council hon jong thupon a hin bolovin chule ama hon asei be na wa chu a hi le hi chi to bang hi avela ahung ki na hi le ki mo vet ta lo ki mo vet ta lo ding a hi center force and state force and hi chi ho mangcha a ama ho support na jala tu ni a Kuki cha ten ka thil thu mu don selova force ta na a hin to ki no wa hi le kei hon jong ka hi naw ka gamu ka identity ka dignity protect theina dinga ka bol thei chan ka bol ri wa hi ti ho jong hi Kuki Human Right Council hon jong hoi ta ta don but na a hin bol luvi ti jong hi mo a hi in tu le tu a hi Manipur gam kai sunga chamna hen ti ahil political solution khat angain kei ho Kuki cha ten union territory with legislature separate administration ahi lo waile separate state ka ti pau hi nei pi lo wa hi le ka gam sunguwa kei ho Kuki cha ten ka din mono ima ka khel nai povin tu ni chan ge ya kei ho community in khat la khat kilung to ta le khat la khat kilung si ta chen khom na dinga to gon ka nei jingo a hi in a hin la da ta in Indian government in tu ni a Meitei ho to sot na ka gam sunguwa force ta a center force ho mangcha hung lut hi
phamo ka sawin hizi chun government khat na hi wa vai na hop mo wa hi le si nei na lang nei na lovin akibang chenen vai ho mo vin ti jong hi Kuki Human Right Council hon jong thu phon a hin bo love ti chu iga phon do thewa hin phan masalaya patna kana seijing 2024 laya patna ngi chi jong kana seijing a hin Tuni a hi KVV ho a hi vin nam se pai ho a hi vin khana idin khom phat no hi tai kana me te ho ti a hi avela kana sei a hin khana idin khom lo ji vin Tuni a hi mi khanin Kuki cha te Kuki hi ding dei na a hi lo le Kuki a hi na a hin din pi a khana a hung lu na hi le hi chi chu ama lut na Kuki nam sung hi jong le organization khana lut na operation area chu niawa sa ta na Kuki na zo si a jong wa thei di lo chu hi chi ho a hi ji chun a hi thei ai le Tuni a hi VVCM ovin Kuki Village Volunteer KCM ovin hi chi Kuki Village Volunteer ICM ho na san gei jong hi Tuni a nam se pai ho masanga nam se pai ka hi ti a thal anadom ho ama hon keima operation area ti a sei bangova VV ho jong Tuni san ge a hi ama area ta cho kambo pi VV ho Churchanpur district nga panla thailo Churchanpur district nga VV hon kampo pi a panla thailo tengno pal hon jong chutima a hin a khuti a hi le chun Tuni a hi ipi iphat chom piwa inam piu khana idin khomova Kuki cha te chen na zo si Meitei CM panga ichi na ding zo si kot ei ki kha pi a hi le igam inam iti hu diwa Tuni a jong i boy na ho velo chun a chang le no ne langa boyin a chang le ukhul langa boyin a chang le chandil langa boyin hita a boy na langa ama ho iti wa iki oi mo to wa hi le chun inam sung la sap na hi min a hin het do ting le tu a gen thei na sang wa hi hung gen thei de wa hi email ma ho ki got na ho hi ni tinin akimu jingin ana to ho aki got dan ho a training ball ho ivet na hi le ei ho ama ho sanga kum thuma ki gong ma sa cho Tuni chan ge a hi iti pe na pe ngu jong le ei pha lo deu chu a hi wanga aki got dan paw le ei ho kum thum lang anaki gong cha sai anaki gong chai ta sa ho Tuni a iki hen tel lo wa hi le ei ho sanga nun nu kha ho hin ei ma khal de wa hi ti jong hi ka sei do no min hi aban le CSO ho jong khat bo ne yu hi ti Tuni a hi Kuki cha ten CSO jong tampi in evin organization jong tampi nei ji wa inam sung wa ki to lo wai khana ka pan lo wai la khana ki lut na ta khana ka lut lo wai la khana ki lut na ta ti to bang idea option tampi in nei ji wa hi inam sunga ki to na hi hlasam ai athum na a jong hi ga velo chun Kuki gam sunga Meitei government su mangding ti hi vel izat ham khana na kilhang sap hi ta in Tuni ilha sap naw Tuni igen thei na ho hi Meitei government igam sunga je a Kuki cha ten I dimanu jong chal thailo Tuni chan ge a hon government tha jong ki nei thailo wai a lui pa chu isu mang lo wai le iti a tha I nei thei de wam ti jong hi avela na ki sai hi tan Tuni a jong hi hoita a velo chun in namin Meitei government panglowa adin lal na ding I macha lo hi ti hi imu so ke de wa hi ahin la Tuni a hi chi Meitei government isu mang nom lo naw hi sumle pai ga dal ha ding isum muna a hi lo le ina to na dal ha ding igam inam zalen na sanga isumle pai ina to na pa ingai lut je wa hi chi to bang gen theina milham hon ki to jing hi ti hi I het do theine de wa in phone kit no hi in alina a cha hi lekin gon khat om pole mun tina ne yo hi te ti jong hi avela na ki sei hi in ei ho hi organization khat ki hen lang organization khat noya ki khom jong le agam kai ya I hung ki hop ji te ngole I thil bol ho ki to ji lo a hin Tuni a jong chu kampo pi district lang hon I chan ham khana lam zot ho jong anei vin a hi lo le
melong hon blocket a ball lo hi agang thei pena lado hen a khuti lo vai le ke hon jong counter blocket ka ball de wa hi tia ki phin na ki ball ho jong chu tu ni chan ge a government in eina sa lo na ho hi ipgm tel e ho idin khom lo je oi tangkhul ho tilehen melong ho tu a nagamina kachanaga ho manipur gam kai sunga kachanaga kiti zo se hi tu ni a pangkho mo hi a na zo se wa blocket a ball ba in zawa jong ka saitan kuki cha te a dinga hi tuiwat khat jeng jong hi a I no hi tai hi chi to banga chu pan ala wa janhi ma sadunga jong chu video ho chu ina mu de wa hin nepali ho ahin pangal ho ahin kuki cha te dinga business bola ahi lo le kuki cha te to business bol khom ho na san ge jong he amat no wa a je mo hi tai e hon hi che ho jong hi tu ni chan gya ke he thim nai lo I gam sung inam sung I gen thei I ha sat diu I ma khoding jong tu ni chan gya I gel do thei lo pau I vet na hi le lai nat hi ji chun tu ni a hi point li khat nampi sunga mi pin I het divin thil khat ka seinomin ni chu ga seilo han a khat na a hi le nampin angai chat ipiham tu le tu a inampin angai chat pen le ikiphin na chu ipiham separate administration a hi lo vai le separate state ni pivin ki vai hop na tum khat ni pivin meitei government noya ka nom ta po vi meitei government hi ke ho dinga ta san thei a hi ta poi ka kami ka sa that chimit dinga ki gong a hi vin hi ji chun ke hon ka ta san thei ta po vi atuma government kisim na ding tha ni pivin separate administration ni pivin ti a chu kiphin na kinei a hi in a hin la tu ni a hi ei ho inam sungwa rally ichi naw hi ta sit in protest I bol naw hi ta a hi lo la thil khat I bol po wa hi le tu ni I thil thum pau hi separate administration ni pivin ti a kiphin na inei kha wa kinei ta lo hi abul la nga chu ina nei vin a hin la tu lai hi kiphin na inei wa hi le hi chi SM mong ki seido ta lo hi I boy naw hi za chombe khana ki boy hi tai lam kalang ho akiphina hi le atumbe a khat hitin aki bolin hi cho ka dei po vi ki kiphin kampo pilang ho hong kiphina hi le ke ho lamlen ne hon pi ven ne la sa nin tha lut pi ven ti lang zo ai ki kiphin hi tai tu ni a SA mu leu han SA imu tingole hi chi a boy na yo siang cho a hop tha hi cho a hi wanga tu ni a hi nammi pin angai chat hi ipiham ti hi isu umelo hi tam ti jong hi ki seido no mai aji chu mi tampi hin tu ni a ingai chat a hi lo le inam pin angai chat le inam pi a dinga thil poimo hi ipiham ti hi het lo ta I het ta lo je wa I gen thein ho hung sang to wa hi tu ni chan gya gen thein ai tho wen tangkhul ho bang a hi lo le kachana ga ho hin meitei ho a hi vin tu ni a hi ama hon demand bol chu ipiam meitei in demand bol chu manipur ke thelo ding ai ti hi chu ama ho pan na chu a hi le kachana ga hon athu mu chu ipiam tel kuki cha ten athum pau hi amu lo na diu tia pangu hi chu hi chu hin tin hi ji chun a hi the ai le kanam me te ho e ho in lung igel tha wa tu ni a kuki cha te hi demand hoita nei ka hi vin kagam kanam akhanga dinga demand hoita nei ka hi vin hi chi ka su mil thei a hi poi ti pai he nungai hi ani na a chu a hi le nampi kingap na ipi ham a hi lo la koi ham tu ni chan ge ya hi kuki cha ten demand kum thum lang in nei ta ven a hi le hi chi demand inei na chungu wa hi koi thu nei na ham na koi chunga kingap ding ham nam mi pi hi koi chunga ikingap diu ham ikingap na diu jong lo hi tu ni a hi kuki in pi ham iti a hi le government ta talks nei ding ting le SO ho hi itiki jivin SO hon vai a hop diu kuki nam mi pi chu SO ho vai hop na noya ding ham itiki na hi jong le CSO KZC hi ding hi KZC langa ki kit a hi le KZC chun kuki nam pumpi vai hop pi ding ham itiki na hi le kampo pi gam kai sunga ko tu kit ta
tiếng nô pal langa Kuki in pi a hi lawai le HDC kit tua ukhurgam kai sunga evet na hi le CSO working committee ti kit nova ukhurgam zonga ke homza kit no na hita chu ke homza kit a hi le ka tua lam kalangi ti ai ITLF ti loi a hi lo la KZC ti loi hita chu nam pi hin tu ni a hi koi chunga kingap deu ham hoi chi pe na chu kingap deu ham KZC ti wa hi le hoi lai chan ho ham na e ho chu area doi te hi ben ko tu iti wa hi le kampo pi khel chu ki khel thei ta lo chu na kampo pi khela chu ko tu in tha nei ta lo chu ITLF iti zong le ITLF in zong chu chan pu gam kai si a zong thu nei zo lo chu na le HTC iti a hi le HTC chun more sung bo wa thu nei kit teng no palang pe a thu nei kit lo chu hi chi to pang khat na hi organization isi mo hi chu inam sung ki vai hop dan pa hoi ta gel lo chun nang ho jong tu ni a hi na ki oi mo de wa hi leader hin lang mi pi hi jong lo chun na ki oi lo de wa hi ke jong a chang le ka ki gel ji I movement pau hi I bol ta ham a hi lo le sum hol na ine yu ham ti jong hi lungel za chom hi hung ji ai tu ni a hi inam pi king up na ding lo ai tu ni a mi khat chun adan chu e hon kom ho jong Kuki a hi ti ta ve a hi le Kuki a hi na ji wa chu kom hon jong Kuki chu apom mo chu apom mo wa Kuki nam sunga ahung du nai la hoi je pen chu ka building ham KZC ka building ham a hi lo vai le Kuki in pi ka building ham na hoi je pen chu a building ham ko tu a building ham ITLF a building ham ITLF a bela hi le ITLF chun hoi lai mun hi zong le ama chu protection na bol zo diu hinam na protection na bol zo diu hinam a bol zo lo diu wa hi le ipi bola zo a bel diu tu ni a Kuki cha te ingol ji wa I kha do lo ji wa ei ho hin mo poma I poma wa Kuki ka hi ti a hi iki ithisan I mo pi jeng wa hi in a hin la inam sunga hi kingap na ding lo hi Hizi chun avela kana saitan Kuki cha te iking up na ding khat no CM do ohiti unified command khat CM ohiti shadow government khat CM ohiti government tu ni ahi Indian government hi nga hi separate administration I thu movin government tha khat ni piwin ki vai hop na tha khat ni piwin tia ama hon ACMP ding dana to go ni nei jeng pau hi ichi ibol khel pe no hi in tu ni a hi e hoi ki form diu Kuki pom zo si chu hi chi vai king up ding hi hi chi organization ti lo wa hi organization dang momong hi ki pom lo ding hi ti khat hi sim do hi tin tu ni a hi Kuki in pi ti ham KZC ti ham hoi chi zo so I pom diu ham hi chi I pom teu chun tu ni a VV ho hin lam kai han lang ama ho jong aki hin so theine di wa chu VV in phateta protection pe han lang ngam ta vai hin hom han lang le tu ni a hi inam sungwa a hi lo le za dang nam dang masanga all Kuki iti ho loi hi chi tribe ho jong chun in bel han lang Kuki cha te ka bel ai le kai ki hin so thei Kuki cha te ka bel a hi le hi chi chan ge a khan to na ka nei thei ti pa chu kingap na ta khat chu a hin nei thei tieng le chun igam inam hung khang to ding a hin la tu ni a hi hon movement za I bol lovin a hin la Indian government to ki ho na sana jong Indian government in koi pen thula ding ham koi pen chu ta san ding ham koi chu Kuki nam sunga vai hom na thu nei ham ti pa hi a het lo hi hi chi chu ti ta lo wa e hon tu ni a jong organization a tha I se mo wa koi ma thula jong ki hilo a hi lo vai le igam inam a dinga mo po na ta jong ki pongam lo in zo wa jong ka saitan tu ni a Kuki cha te gen thei ha sa na I tho hi ipiji ham Kuki hi ji wa gen thei ha sa na I tho wa Kuki hi ji wa Kuki a ki thi a Kuki mina ki thi ji a hin la tu ni a hi inam sunga kingap na ding inei lo pau hi da ta za chat ta
igam inam khan tolo na ta khat jong ai ti hi I het theine diwa mi pin I het theine diwa ga phono hi in athum na a hi ga vekit lew hen nampi thalenga thu sei koi ham tuni a hi igam inamin sa ithum tawe a hi le hi chi ithum na wa chu koi chu I leader ham tuni a hi Indian government in Kuki cha ten hi ta thum jeng pau hi pedo hi ti thi hen la separate administration I hin pi go ta lew koi penin ilam kai diu ham na koi chu I leader hi diu ham koi chun vai a ho mai le Kuki cha te chen na zo se chu control a bol zo ding ham hi chi jong chu ki nei lo hi chu na hi chi chu tu ni chan ge ki sim do lo chu a hi wa nga chu separate administration ki thum chu na ge leo chun hoi ta I movement pau hi za cha dau ma chu I ma cha lo I road me mo jong phate ta ki sim thei lo administration jong phate ta ki bol do lo a hi wa nga chu Indian government ko ma ki thum jing min gam khanin ki vai hop na khat a hin thuma a hi lo le recognize a hin thum ting le gam chu hoi ta control a bol wa hoi ta ki vai po wa thu nei na anei wa sumla pai jong hoi ta prin na ki bol zo nu wa zo a thum la min hi chin na san jong chu recognize a bol pi nom lo chu e ho a chu hi ta lo tu ni ai gam sung inam sunga leader koi ham Kuki cha te apex body chu hoi chi pen ham Kuki nam sunga thu nei pen koi ham ti zo ki lo government to talks nei koi ham CSO ho ham MLA ho ham a hi lo wa hi le tua inam se pai SO no ya ho ham na hi chi jong chu ki chi lo chu ai ho a chu hi chi na san jong chu ki chi lo a hi wanga tu ni a separate administration ki thuma ki peng jing mi pin thina man na ki to jing I ho I veng ki hal jing a hi wanga I road map ki su chi lo I road map jong clear nai lo tu ni a Kuki cha ten hi chi I thu mo hi ta lam I zot diu hi ti a vai hom thei jong ki lo a hi wanga chu mi pi akingol je a mi pi akiphat je a tu ni chan ge lam kai hon mi pi na zo lep jeng zo a hi in a hin la hoi ta ge lo chun tu ni a Kuki cha ten kum thum lang gen thei ha sa na in tho ta win a hin la I road me mo I ma cha nai lo ai nampi thalenga government to ke howa government to ke ho na mi pi hin hlut pe a mi pi a hin hlamona mi pin hita hi panla ding hi ti a phatita movement jong lo cho tu ni a hi SO hon a sei lela ama ho extending bo ama ho su extending bo ki sei do zo wa thip mangzel ta na igam sung inam sunga dinga mi pi ding ki gel ta lo ama hon saipen kumiza nam khat na la lo ho krol te la hong lut pha na to ai mangzel koima igam sung inam sung pona ta lo a hi le a chaina pe na hi ga vekit lo chun nampi veng bit ding hi koimo pu na ham nampi veng bit dinga koimo pu na ham nampi ven bit ding hi tu ni a hi ko tu in nampi ven bit na dinga mo pu na la Kampu pi district nga wanga la mai the ai a hin la Kuki nam pumpi a dinga ko tu in jong tha nei lo ai a hi le eastern VV hon I chan ge tha nei wam til eastern VV ho cho alang khat na masanga samsa ho ana ta lo ji chun ama hon vai a hin hop mo wa tu tha ong ke form a hi ji un ama hoi neu khat phadeu ai neu khat phadeu ka ti na chu ting no pal gam kai a hi in aban le kamjong lang ukhul lang hi chi chan ge ho hop zo ai a hin la masanga patna thalhoi ta na ki choya igam inam a dinga ki pido ka hi vi ti a pan la hon tu ni a hi igam inam veng bit na dinga ven bit na dinga I ho igam ki hal be jinga a hi le hi che ho hi koimo pu na ham VV ho mo pu na hi ti vai le koi VV umam to anone langa koi ho VV ho mo pu na hi chi VV la a chu koi ham a leader koi ham hi chi ba unified command ball chu koi ham lo wa hi kana mi te ho cha hi movement pau hi phate ta age lo hi te nampi veng bit dinga leader khat ikilhen ngai a hi ti a chong he avela kana sei hin tu ni a hi inam sunga
VV sunga jong leader khat henlang VV ho jong rotation phateta akichi henlang igam sung inam sung phateta aki beng bit henlang hile ama mopo na hi ETM khana ball khel ahung kha a I kho I veng attack ahung ki ball kha ai jong le ngo theiding ding a hin tu ni a hi I kho I veng aki hal ha a hi jong le koima ngo ding jong ki nei lo koima oi mo ding jong ki nei lo igam inam veng bit theiding jong lo a hi le tu ni a hi SO hon igam inama dinga pan analawa igam inama dinga kipido a hi wa hi le ama ho mopo na hamiti a hi jong le tunia he veng bit theidi lo hi a hi le VV ho ai ti vai le VV ho cartouche ho chun hoilanga automatic AK47 M16 ti ho chu iti tin diu kiting thei lo chu hiji ichun kum thum zen gal hin nei ta win a hin la hi chi kum thum zen gal hin nei na wa jong hi Kuki cha te I kha do nai lo pau hi lungdon ta hi tunia email ma ho ki got dan pau hi veleu chun volunteer phateta ki se mova agam anam veng bit dinga hung ki pedo wa automatic to I to uniform to ki tup ta ki se mova a kho a veng a ki u mova agam anam hu ding le Kuki cha te thachimit dinga ki got na pau hu na ki so no hinam tu ni a hi chi to banga Kuki cha ten pan ila jingu wa hi le khonung le kisi be se lo deu ham kanamite ho tu ni a igam inama I hoi lut zo lo I po lut zo lo ho jong oi mo thei hi di lo hi I piji inam til ama hon jong hi chi abulanga I sei bangwa chu Kuki nam sunga koi ham mopo Kuki ka bela hi la ka ki hin so zo ding hina ti hi agel lo thei lo hi ama hon jong hi chi chu agel wa hi le e ho ki ka jinga jong ki tha to ki mat to I mu wa igam inama dinga thil hoi thil pha hin sei do o ma hi le ngai dam ki thum sa le le hi chi ho chun iti igam isim tup zo deu ham tunia kanami te hoi ki gel tha de wa hi chule mi pi hon he no angai tunia hi Kuki cha ten separate administration ka dei win atuma ki vai po na ka dei win atuma ki vai hop na ka dei win mei te government noya ka nom ta po ve mi khut noya ka nom po ve ke hon zalen na ka dei momong ta ve iti wa hi le hi che ho hi isu tu monga ya hi nampi ngai chat ipi ham I het no angain nampi kingap na koi ham koi organization ham koi pen chunga nampi kingap ding ham hi chilanga gen theina hen khuchilanga hen hi chi ho zo se mo poding chu koi ham hi chi het no nga ya hi abale nampi thalhenga government to ke holding hi koi ingan se ham nampin koi ilhen do wa ama ho chun igam inama dinga ki ho na aneiwa government to talks aneiwam government hinga pressure paging thei chu koi ho ingan siu ham tu ni ai I hoita isu chen ngai hi ni che ho lo lai se a chu inam sung igam sunga I ho I veng ki hal be be han lang mi ki thi be be jong le akan na lo ding hi nampi veng bit dinga hi koi mo po na ham nampi ven bit ding hi koi mo po na ham hi chi jong hi ngan si khat ikine yu ngai I ngan si lo wa hi ta he anom nom in a po ding anom nom thi ding ti a I macha proper planning lo wa na I to jing lai se wa inam sung hi dam lo ding hi ti hi a chaina pe na ka ga sai the tin he them deu ga ta sanin kanam mi te ho igam sung inam sung boin ho I vet na hi le po na o men hi ji chun a hi thei chana tunia isei ho hi mi pin jong phatita age lo hi tin lam kai hon jong phatita age lo hi tin Kuki cha ten tunia atuma ki vai po ding separate state ka dei ta wi ke ho ama ho to cheng khom thei ka hi ta po wi ti wa hi le ama ho thalenga chu koi ilhen hoi tam ama ho government thalhenga chu ipi government itun diu ham tunia I to bang ki got na nei ta wa ama ho khel dinga chu ipi koi hi tam tunia hi chi chu ithum thei ta wa hi le chun a khel ding chu hoi chi ham hi chi chu mi pi web sa unga ya hi chu ho I nei lo lai si wa I to banga peng peng ngo hitin I to banga
yêu yêu zong leo hen mi nui sat mi za pi san deu a thi amang ki jing ding inam sunga gen thei ha sat na ho hi ta hi chal jing ding a hi ti zong chu a chai na pe na ka ga sei thin tin tu ni ku ki new sen be a in ngai hlo ho zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen